Say yadon insure bibia would see me but for penny for bibia and free adumunya den enko adumu obasha no wahye video na what type of screen no abola for national yakoyenim something I Odman Waneba say yadon yame inshira yina na for penny and for bibia and free adumunya den enko adumu inshira enko inshiramu adebia wo hwehwe bia for penny enyama ene baba bedin komo an ene bedi sunsum hu komo sa we say ene ye bedi
Say ya dom nyame enhyira mu nyina mu tie me mese ene ampaya edwa mese ampaya ebedwa ewo ha ene me no mienu ye ba ye bedi sunsum ho komo entino enko ba bia fru bi no bi enfru bi se the warrior prophet Gideon of we esietu kwatwe onipa tene ho ase a wompe ofori amanfo idra manfo so a ne kai yanom an ene bedi sunsum ho komo ene ye baba bedi sunsum sem ho komo an na wo hoso a wama wani ayeden ada ho na waben ho because enkwasiafo yeden e wo kurum an obi yedie e obi tan obi won ma wonye ne hwe na so wo kwa wo ba nyina no ho ye ne hyi e ka ne nko ni wawu ento nipa bia wo no mo ese ubo ho ban u protect ho na ohaw bi anase amane bi anase musuo bi anase obonefo na hyehye enema boni bi wo wakwan mu a mepa achew ebeduru won chen no na backfire enti onipa bia ma wani nya dan enna ho ene ye be kasa afeduabo ho ye fiduabo so a ye be ko sunsuma wo hare ebinom se eye ebinom se enye ene ye baba bisu ade papa enti no mepa achew enko ba bia ochina so eye spiritual all night ewo warrior city ochina eye spiritual all night ewo warrior city wa wonim say warrior all night die ye friend ejemuja odumuja ebeduma bayifo ni ja nyame yadoma wochina ampaya edwa to yase enti frobi no bi enfrobi say warrior prophet Gideon for we esiedu kwatwa me papa Nicola Zamani e champion papa on kwaso obia wo bia nyame jira obiri mahashala hasba when I meet to me to no asini ni warrior sentiment na banko ya di ma bi fe bi many wo me to me kuram when you me for from sunny over and them see over for over die over grande I was what of the Naminawa up inside the wood. But I just forgot come and so I could have to be my I got nothing for the move with you was sorry. Oh, being it was a young about the brewery. I don't want to put them back for Corona. Me, body, I want to me, body, I was Papa. Me, body, I to me. Kandaka, me, body, I want it. Your papa side of Famano. Yes, and I would do. Yes, one hour did not put trouble. You have a Samuel. On a Korea, you have a sister Korea. I'm a near better to our better to our better. All the family in your family. I don't know my makeup, I'm a mess up for this one and you're going to walk. And I need another baby now. Oh, me to me, Vanessa, but I got you, I must have a fan of the body. What was I got here? What was I? Only back to me is I don't know. I am Barinko. Papa Nicola Zamani e champion papa on kwaso obia wo bia nyame jira obiri
Mahashala, Mahashala, Mahashala has started. When I mean to get to the mono, as soon as you are warriors, it's me to the Banconia, the Marvin, Fabia, many. One minute to me, from here. When you move on from the swamp, honey, over your temptation, over a day, over a granted. I was the one of the Yaminawa. Up inside the woody. Aside the Foganta Manso. I could have been to be ma. I had not been for the Mukabo with Yawan sorry. Oh, Bini was a young rubber the Brewery. I don't want to put them about Sakurano. Me, Body, I want to know. Me body agent was Baba. Me body agent to me. Kantanka. Me body agent wanted it. Your son was side of our man. Yes, and I would do. Yes, one hour did up with trouble. You have a son. On a cognac, you have a sister cognac. I'm a near better to our better to our better. Oh, the family in your family. I don't know my makeup, your daddy. I'm a mess, your father's one, your boy. And then you never be here now. Oh, me to be for the son for the coach, your master of an auto coffee. What don't say to me? I would walk. Cataway, my only back to me is I don't know me as another. I want to go, but it go. Mani basa ya dom nyame enshira obibia na ontutu obibia na monye den ensi yimpa ye ma obibia wutie mi ene anadwi se basa ya dom nyame a wode na basa ma Moses ye dom kase of penny Metatron, the pillar of cloud and the pillar of fire obanfo kase no se manhia aw omwo ho ban ma me wate na de bia wo ye bia wonton supamu abraboso na yie ni adoye enimachi baby bia mu bedru bia mu nsini nkunimdifo akodie biara be sore wo mo so no odoma nkoma mu busa akode no mesi anadwi mesire yedie enkoso openya akwansode wosibram eba wabrabom na nadwi woni pa bonifuo biara wose wo ma honto wabrabom die wosura prada ankranche di akire emubu ni nhwefom obi nton sanfa nkohira ne busuofo da biara da de wo pa wo saye de wakoto snap de wakoto akokọ wodi kosuma so wodi kwaduro so wodi konua ho wo bowu din a wo soda prada na wo soda yere mo na wo soda kunkum abo ene wo soda woreton ento ne wore onipa bia waye ne papa a wodi boni etua wo ka no pese wo gu anim ase o pese wo se wa brabo no edambo yare empatuwo ene ye tode man kra ni nipadua mesi onipa biara a waye ne papa a wo pese wo hawo amanie musu eba wo so no mesi edambo empatuwo yare wo ene wiase mu apinisie ne wo hawo na mane ene ye toma ne kra Odaman kwanchiro bibia na ontutu bibia na mo ensi ai obi wo no mo a wa ye ne papa wa yiwa kuma maboa no ene wo so hunu papa ye a wa yama ne da ene won kai wo papa ye ene ba bia watamfo wo no eho no ode wakosi ena wo horo sentoma maami yesi boni akatua ne wowu na obi yo papa na wo de boni tua ne ka wonche wate asefo asase so ai obi wu aya sususu obi ewu a aya sususu wonnim ade akuno ai obi wa wakodi obi boni obi a wode obi ye ne papa wanhwe ni pako ne papa ya wo yes na me wa huhiehiem me wa huhiehiem hia sister ma ne boa me wa huhiehiem hia brother yi se kama hia papa ya nka bia ka me wu ye ene wo so nya hwe man mami kama kuma to ye wate na boni na katua eni mpatuwo eni wo hawo one day obeda onso de bio eni ne fen mami akosu abene wa enko dedin
yɛse bɔne akatua ɛde owu ayɛ yɛka nnomea yɛka duabɔ a obi wɔ no adeɛ bi a woyɛ na timi da ne duabɔ de brɛ wabrabɔ so yɛse adeɛ bi a woyɛ no etimi da ne nye duabɔ ne so obi di wa obi ato snap ne kosua akɔbɔ wudua hu so yɛse enye duabɔ ne se obi ato snap ne kosua de akɔ nsuom akɔbɔ wudua tɔde bi obi yɛ papa na de bɔne tua ne ka ɛdane nnome sa duabɔ no wontimi reverse ɛdane nnome to wabrabɔ so obi a woyɛ biribi enye yie obi wɔ de nsaka biribi anasen enmese ya dome so yɛse yɛka nnome a ayɛ nipa bebree nya den enyim obi wɔ no a wotimi yie obi adeɛ ma ne hye ne kra hwie wɔbɛbɔ wudua mesrɛ duabɔ ɛyɛ sɛ wode asɛm ɛkɔ spiritual court duabɔ ɛyɛ spiritual court obi wɔ no ma wayɛ nade ayɛ ne ya wɔmfa nkɔ court obi wɔ no ma wakɔgye na saase ɔmfa nkɔ court no abɔ odua ne waku ato akɔne simple case close ene yesu ya de papa mo a munhunu ya mo se mahunu mo nche ya mo se mate de obi nyeye no mo se oni bako na ye mesra wo hwe uko uye obi ade ma na hye ne kra wotimi dome ho anase uye obi ade na wosu na ne nusuo sasase ne mu a asase na nkasa so de tia wo asase ya yete so no hwe mesi asase ya so no asase na nkasa timi ye den esore ye den etia wo ntoni pa bia no esese wo ho no mu a wo so wo di no kore baby ade ne da no fato obi a obi nye wo hwe ugu nanim ase o se no de won kan ye no wo se waka de won ye no wo se waye obebo odua ku meso obo odua so benya wo ahwe o kristo ni bodua o kristo ni ene me kirikiri mpempen wo sini pen gangan wo sini gan Paul kra bo Alexander odua so yes o kristo ni bodua enye wo bi a won kwaso de nko an no bodua na omam kwaso enye omo an bia ne kwatena boso dem omam kwaso de dem enye omo an bia ne kwatena boso dem wo mo a wo mo kwaso enye omo an kwatena ensedase because they do Sunday bad ni bia customers ma ya pon asode ansa no customers ba entaya customers no mu free asode dem wa no rubbish and foolish uma ya nwen because customers no well he fast no mu free when we free asode dem wa because Sunday ya be we be ko buru kiosk na ho nyina ye hwewe anopa na ho nyina ye hwewe obi a wasode dem ya about 12 ekwa ya pompo aso be won si buru kiosk ayema omo mo ko aso mo ane ba kristo buru kiosk edi mutu be no ma petition ni K20 ani madingo ni Heba Africa ani ayi sa de last your papa no to yan ni ne kai se okoto bi no oba ye sinsen bia be fe no oba ya so no ma na ye ya so ti asem etabusia wo no ma no ma wani ada ho ade a wo bi nyeye no de koto no so obeba odua so ti asem ade a wo bi nyeye no wo de koto no so a wo beba odua aya da bia meka se wo ho no ma wani na ho abrabọ na ye bo no dua botimi tu obi fie punum minimum nkorofo bi a dua bo nti ya tu obi fie punum dua bo wo wen edi ni panya ese ni pabrabọ ene nya dua bo nyina na ebekum obi wo etete wiewie ma okomu ye tese prekese okomu ye tese prekese edayi prasu dwem to bia sa na okomu ye dai eye wanimu nyina chinchin ti se yin kako dansa wamu dwem to da bia sa na ye nti nya duabɔ no nyina ne se ubo onipa ne wawu to da bia wo bre na manne eka ho so dia se wobi wonu ya ne da ye ntia na kai duabɔ ya boni dua so ye be do free bontu unya hwe nya den enfiri enti no wo duabɔ no nyina ne kum nipa enye duabɔ nyina na ye den ekum nipa ebi wo ho no ma ese wabrabɔ ewie osamu akonata se wo tete wo pansamo ema wo kom nyina yi nkankara ti se
prekesa edayin ede edwam so that okom nyina yin kankra te say Senegal fo ahyewo ayin asomode Senegal fo asomode ahyebofu na asomode yin kankra otiatia sa na tie entinya duabo ni nyina na ya na ye den ekum nipa ebi wo no mase wa brabo enti se wo ye wo bi ade ya no ahwe ni yiye na brabo na ye bo no ena duabo enyawo ma ese wo ma brabo so yes ese wo ma abrabo to wo ye bibia aya no ahwe ni yiye so yes obi baby say papa adenti ni manipa bodua because of onipa no wo bodua de assign it watwa ntona to ne so asem no wonu ni hwe ade ye ya ne se asem asi na wonim se woni unyankopon ko an nim se asem no ye no kore me say ade ye ya ne se asem asi na woni unyankopon ko an nim se asem we ye no kore entobi wono mu a no de amememfe no de abodua na fe no de besi ayede esi nti duabo de ena duabo no yomu categories yomu bebre duabo no yomu individual ye wo fedes ye wo DHL ye wo Ghana Post na ya eno na nye fast track Ghana Post no eno de check so yes Ghana Post no na ye den chepam eno na entan quantum so yes ye wo express e wo honom enti ye kan duabo a nipa bebre enti enomi ase so yes enomi obi wo honom a ni fie gift ni pa che ni tu ho wan na enkukuo na ohuru ma na dwene ye dede ba ye ha so yes enti no ye kan duabo a nipa bebre enti duabo ase nipa bebre enti enomi ase ye wabusua nom ye busua bi wo honom ya domi wom abusua bi wo honom a enti ukọ ware se fie honom a ahoto efe na hoto unya bi da ube wie samu akonata to ye tebe kakra no niam gu Ghana must go mu abusua bi wo ya domi wom enti ye kan duabo na enye abusua ye wabusua nomye eno de efro bia ye wo akwala na ebedi dachi entabusua bi won mas ya domi wom efie we de ya domi won nti ne se wo kwa wa ya kwabisa anamo bi awutu bia ya kwabisa so tiase ena niam bi won mu a hwe enipa bebre wo hono mo dwen se bi anyame mfa ni ye die mfiri soro mre no God doesn't work like that onyame onye dwuma sa tumi bi ani wono mu a wodi yedi bi firi soro de abra oseje da bi saa din ebi ni ho nyame adoma ye be kire saa niemanim enti no abusua bi wa ya domi wom nipa ba akopɛ ne koye boni o mo bo bibia obi won ma wo bodua wo se medi na busuafo nyina daase obi wo so a de ye fone so se medi odipo oda na koma so ni doba de abi onipo oda na koma so nti wo ya na danfo kra no oda na koma so de wa daase na danfo tete eno ne ye fe na ni tan dua no eno ne ye fe na ni tan dua no so tiase eno no ye fe ni anytime dua so tiase eno no wo de oye wo saa na wa ye wo saa wie no wose mede enkrofo nyina wo mo edi na chi nyina na mede wo mo ye dan edaase eno no ye fe anytime dua wabo we ni tendua wo wie ye no wo se oni hwe datumi nase wo de ne wo abusuafo ene edaase se duabo ne ye dangerous se duabo no eye me ye we na ama me ohiri se duabo no eye dangerous papa se duabo no eye dangerous so yes se duabo no eye dangerous papa enti no duabo bebre ye dan ewo ho enti enkoka obi Bible say eni akoa hu nsekuo enkyire wo wura wobi wo no ma woni obi wadwumam enkonkonsa ene wo di say yebeyi nipa kunadi yebeyi nipa kunadi yeyi nipa kunadi ya no na ye den abehye ho obeba oduaku
because abaya dwuma nya wa dwuma enyo maame de na enyo papa de a so yes enti eno na ya na ede se ne ma na ye den eba no obi wo no mu a no de agyew wo de gyewa eno ano no na edi problem o ye den ebrew abusuafo me pa cho bi wo question bi bisa me pa cho betimi ebisa why na opese ugbo obi dua so ano wa mi ehunu ansem ne mu yie na ye de agye nipa ko na mawo anadwi because anadwi ye be sunsun adwuma obi jejewa na oya na ye de agye na mawo why Pacho, good evening. Good evening, Mami Rosa from saying. Yamiadum Papa. Okay. When you're down with my pa. Yeah, that you who are saying. I'm question to say. Oh, Casafa Diabo. But Obi Owa, again, why your pa when you pay pass. So why, yeah, I said no, I don't yet you're very inti. One in perfect sad dear, why, yeah. It's why I said that would be any and no way be cool on one casa. So yes, Obi on the moon, one in perfect sad dear, no, why, yeah. So yes, yeah. No, said that Budia. I'm not here who say, one year, yes, said you better than you better Jimmy D. I don't know what fetch you quite Danny. I don't know fetch you quite Dan, no more, yes, I don't know what to be fetch you quite Danny. No, I said that Budia, it's my you was saying Crawford, you was saying Crawford, baby, ya day, I will honor. Would say Crawford, you will be ya day, I will honor. And the same Crawford, who you, Muankasa. So, yes, yeah, you dangerous, or no one a year day, a year yet, but to bet me, I say, and you're no, until you was saying Crawford, baby, ya day, I will honor. Obu on mo be ya de onu nkase nim sade na waye no waye hwe last time so for bi be odua wo ayi TikTok ha na de na nkasa waye owie no ko mala wose mala ne nane man din tese kodem enti ya wo san krofo ne wo honom onu a be bodua no no afa kira koda ne because wonim pefe sade na nkasa waye sanity ene bi wo to so a wo bodua ni wi a wontimi na ne nya wono ankasa ye wo bi a wa bodua ma na nya no so je te no de be nya wono ankasa em ye fa ne fast track no etu ni mi so ni bako na ya woni bako ni bodua no hwe ne bia wo ye wa bo ma wo bi ntimi na ne ma wo ta enkum so je te so me te so say assistant say bia omo mu we ni che so like omo mu ya beifo no omo no mu bo bi dua inya om like wo nye beifo a wo bo bi dua inya no eno no e depend e bia wa hu no gbo so ti ase dua gbo no wa hu no gbo a obaifo timi bo dua because obaifo na no oboro enti ogbo dua e be ye den e be ye adwuma ntem because obaifo na no oboro obi bia na wo tumi bia no ofre tumi atumi gene so ti ase but say wo wa hu no gbo a ena ya na enye dwuma ena duabo na wabo no etona bi a tumi na wo fe na bodua no wonku no wo be se no yes obe se na nya duabo ni bia na eku nipa no obi wo no ese na ewie ni samu akonata so tiase obi wo duabo no to yare ma no wo dampaso no wo bre ni ye dwa na chi nyina ye kuro eno no ye duabo promas iPhone 17 na eba no woda kete so na chi nyina pram kuro ekure tutu ni hunam nyina so dia se no atokansa kakra e dia hwe ne kokoso so dia se no atokansa kakra dia ye den e dia to ne kokoso aman etinye duabo ni nyina na ya ne kum nipa sanity okay obi o question bi bisa okay ameya metio ajam pacho nti we nyina no se bi am fa ne se me na bi akoye bibi na adane case fa ne se da busu ni nyina so that o ye bibi se obeti wo de fa ne se me meti me pese me ye na me yimi ti free sa de na se but ma ya emfa nti baba pacho
Yeah, one will say, so per se, we uti a free sadia nasia, won't me new team frasio. So they say, me and you team castle, men are not be able to enter me, imitate frasia. No, me new team frasia. And let's say, soon nipa, soon nipa, so who or nipa, so be better than it diamond, and no be better than it and no me amawa, who only pam or Timmy free home. One year home communicating. So they say, oh, be better than it diamond, what only Bakuni home communicate, or than it diamond. Ultimate dane man because no only home communicate on the spirit beyond communicate and the diabon so no e just say so na wo diaboni bakuni bia no osofo no timi fresh no ntimi amfra na koye kabo prekete sirikiti wurukutu prekete mecham ajo kolus pai wo diamao Srakata. Okoye sadia ne mawa. Na apam ne da hwe. Ade a yede nsaye no, wudi nsuo yi a enye yie da. Na baabi a chichira aboa ne soso no, ehwa na yesane no. So ti ase. Aha. Enti se enumi bi di wachi, na okọ sofo bi o anasa pam bi di wachi, na sofo ne prakata. Rokoto. Ja papa pai for chiama. Chawo Yesu di. Ugwama ni moja no. Ugwama fire. Tutuo pay. And no come dey say o me gaga. So ti asien. Antisi say. Mama ye me we nyina titi wo tese anti bo mama ka o ti wo susu wo pe Yesu moja 4 million anu odi o wo ka ye se nka o ti ase wo ka ye se nka enche nie mani bi wono ma ye mfa Yesu moja ntwam e na Yesu moja no wo be wuji minu mienu bone nkwa titi mide mu no na o ye bone ne de nipa ne ye sacrifice ma so ti ase obe jimi nu mienu ebe bonni su ya nye mo jana wan fa me twa pam bia mu o wan fa me twa fie tumi bia mu o Yesu mo jana wan fa me twa wo fie bayi wan fa me twa wo fie etumi enu ti na bayi fo timi kwa so de dem kwa tena wo no Yesu mo jana ye bonni pe bonni no ye ngusu nye so yes bonni no ye ngusu nye Boni ye different from a pam. Eti wan fa moja na metwa ye fie bayiem. Wan fa moja na enu na adifo ni timi nka no kura nya den. Enchira yen. Aye boni pe ni boni so no. Afi ekwa boni ye ne kese. Boni no. Time am kwa so the blood of Jesus, the blood. What can the blood of Jesus? Ato Yesu moja sa. Yesu moja na kwoti saying. Israel fo kompa moja ni fie gu. Omo kontokwa. Omo batchede ye. Enti no blood no. The blood of Jesus no. Amecha apam. Amecha numiemu. Amecha diabom. Ebe ye boni ane ye no. Any moja no be ye de. But still now, enu to no se ye nkoni anko ye boni biem. Na de asusiri sei ama ye so. So ti ase. I don't agree that I catch us a lack of knowledge. My people perish. You perish. Totally answer. Lack of knowledge. It's more perish. It's a young shia dear. So te on te Ghana for Nankasano. Omum Padishia or Pedia Debia or so for be now or so for the cancer matro or so for them on social laboratory for the Tessa. There be all probably or a cancer matron or probia now I catch the air quatching. Me nimu sad ne man taboti for no no omo ba menche ya wonti mentina to so my this year matu bi atikita ye dai aman so yes here sa no omo pe enti no emoja no ama metwa wo fie apam ho na church emoja ni betwa wo fie apam
Obone na wo ye no bone ne kura so na asem gusu ye. Sese omo ye na kese ye. Emura mu nyina omo fa nipa. Yasini Sodom and Gomorrah crampo. Sodom and Gomorrah so no mo ye. So dia say, and the true no breaking. And you put it na ye na kese ye. Oh. I told be right. Obi ka no kura kire wagina ho ne tie o. Obi ka no kura no kura ne kan ye ya. No kura ka. O no kura o kan ye ma wusika. O yo sofo no ka no kura wunya sika ni. E kombe deun. We yourself for now can no cram. Wouldn't Jessica? A common bad deal. What the best you answer? What yes, who cry wabba. So, yes, send me by and Toma Gugu me comb, name some more Toby, Mobeton, at your den Toma. Mometobia, go be a metobi. Cassam your course of bike buku. Make kind of collection on you to I. Oh, bad of cracker. To walk on no credit, no kaya yo. So, yes, no credit, no kaya ya. Not so no credit, Rebecca. Well, won't yes, and a cop. Aye, Yatiabre, who to sweat guy. Or to one word, you could know what that, sir. I wish you a question, Bibi Sam, Pacho, question, Bibi Sam. Obeti me ebisa obi a wo question bibisa mpacho so ro bibisa question is ha na be ma ho answer enti wo question bibisa mo mama so no mo question bibisa obeti me ebisa enti no ene no hello abushi obi any question bibisa obi any question bibisa dia ene ye toaso enti da bushia ya kan duabo na enipa bebre enti enom yase so yase ye mfa yesu moja entwa wo bi duabo la asem ye bo bi dua boy ye bo ni duan ai ni ye bo di osofo wase koye fasting ye bo bi dua na furu ho no won fa nkoye fasting so yase ye sunsun adwuma no ye unnim dia uba akonye mistake ena unnim sunsun hunnim dia maami obi ba akoye bibi ato abrabo so unhu ano da yes enu tira bo telefone da bi omo na ma wo mo bere no da bi a omo ne so aye bebire because no eniema bi wo honom a wo hunu wei okwakoji tomato wo kwaji akakadura tua okwaji ntoma ato na sene okwaji ayi chen ato na kon inti no da bi omu problem ye bebire enkoda da bi omu problem da bi be ka ho yes because no enokwaji tomato se tua enokwaji makotua wa ha enokwaji ntoma to ya sene ne kan ntoma de asore de emo ne ye ntoma Ntoma asori dem eni eje ntoma enti no am problem no enko because no mpe no koreka enno kore we eye ya wo ka to so a wo yodifo no ka no kora unye sika ni aje se waya san odi yatie aja na wa aja na tu eno no obenya kakra na to so no ye no odoma nko agbo ye no ye wa hoden ye nya nkwakora eni menye kwata Menya kwata sa ne tie etiro nipa bia wo no ma no apadwuma ye enom ye de wo ho duabo wudi agoro ebetu fie punum duabo wudi agoro ebetu fie punum ene bible ko mbo se wonu oba akoda ne wa amani sika obo odu ebenya wo so tiasie wonu oba akoda ne wa amani sika obo odua ebe ye den ebe nyawo ti mu amuntua no emema bebere wo ho ma brabo ensiom yie o ma dane akwasampafo wa brabo ma ni nyina agina maaso chot yase emema bebere o ma brabo dane akwasa ni nyina agina maaso ema ye bad o ema hwe udi agoro nyama ni yi asofo hwe ho ema ni yi asofo ye den ehwe ho to nipa bia wo no mo ase se wo sore no be wo ho ujeje awo obi beku ato akone obi beku ena duabo no ye mu categories bebire ye wo mu bebire ena busua no me ne de uwo se ukofie ho
se unkofie ho ediwachi sa na busua no metie so unkofie ho se unkofie ho still now na no sa no me no ediwachi sa na tie ukoho unkoho ediwachi ena efia ya domi womu no ukwa wade womu a ukwa twempena kekekra wo jibi so tiasie efia ya domi womu no ukwa twempena kekekra mpo na wo jibi ebi be ye den ebe kan so tiasie ebi be ye den ebe kan sa na ya na ye den etie nti dua bode ewo ho papa ena ye di ensuo bowdua esuo no yiriw ena sa ya wo June, July, August sa 3 months to me bia because no sensuo to ta ahonhom mpie yes ensuo to ta spirit bia mpie spirit bia ada o hye ne buom enti the moment I be friend no eno na ye fast track ena ensuo to na wo di ensuo bodua eyiri eso no ye ma ena okum nipa ensuo bi wa wo yiri ya ne dua mo start nyinyam sa na tie ensuo bi wo no mo a eyiri ya ena ne dua mo start ye den enyinyam enti ne that month munya ye wen eye dangerous month ubo obi dua ena se ubo dua na de achi so wontimi nane wo a wo boy ye no ade achi so wontimi nsi kokotwea kokotwea means o sign one no asemu na aka ye no wa no kan ne so bua tena na no kasi man ken ye kra se man ken ye kra au papen so ti asiem enti sa na ye den etiem ubodua na de achi so a enya de a obetimi aye den adane uni di sunsun nipa na adane ama ena duabo no se wanya obi one ahonhom timi communicate ya ena obi osofo adane dua ama wa hunu se make sure se dua na wo dane ama na timi adane anye se bekum wasikofie obi wasikofie medane ama kofie meyama wobuo osofo bi wasi ni momo ne menane mawo wobua ekokum esi nipa nyare na so kwa aku nti sa na duabo ye den etie nti nipa bia no wo ho no mo a ese se wo sore na wo hwe ho so yie abusi obi wa question mi bisa me patro mo mabaso mo wa question mi bisa mo betimi aye den abisa mo mabaso no mo wa question mi bisa good evening Papa Adama, young fan say, boys moody agro. Na agro mono, Pakasa Abuya, it's me a Juma. Yeah, it's me a Juma. So, yes, yeah. Tisadian, it's me a Juma. It's me a Juma. Tadian, it's me a Juma. I know the our hopper. It's me a Juma. So boy we are just a what done. So yes, yeah. To one ma what the agoro no the or shed that the boom do no call. We you danger was not you. What the agura yamin tia cabe bread. Oh yes. And about time be won't me bomb media. Akosia wo de obebre se de me papa mfa me ansiye no sa aso no mfa wo nsiye akosia ba bi de awale de awale wunya bi da about time bodua da bo mo manum dua ebinum ho onim se eyagoro enti bia bo ewo ho wo botimi bo ne badua se wo bra wo bebre soma kaka osoma na wa ankoro so wo bebre o uhuhu ano da takwala ni na wo hu ne ho ano ehwo na beyiye ne eba no maamefo no ye bobo mo beyi amunyi ntum ehwo ne beyi ni ba no because about time bi wo no mo a bra ne ba bra nyina no efiri wo no so di asem about time bi wa bra ne ba bra nyina efiri wo no because enumi a wakato ne ba na bra boso no ne ba ne benyi no afei na na eyi adwuma he ano a edi nchi ne di mako no ehira edome
me se ano a edi nchini di makono me si ehira ene esan ye den edome obi wonu mo so be bre hunhu ano da so tiase about time na mo bobobo mo manum dua no enkwala ni nyi no mabra bo ansi o mu yi a efiri mu ai ne chese wane wa destroy no mother destroyer wane wa destroy akwala no nti ya ne to da bia se wo brabo na brabo ni nkoyi a pe onipa a ohunade sunsun nipa ye ka sunsun nipa ya mo nti sunsun nipa se nyame ya dom ochena ya sorida nyame ya dom Sunday meditations beba who is a spiritual person. Yes, as I see you onipa wo ye sunsun nipa who is a spiritual person. Eniema be ni there di won ho se onipa ya wo koi o ye sunsun nipa obi de eniema kuntan se hyehyehye ne ho a ntimi no doesn't mean say wo ye sunsun nipa tot yase enunti no ema sa ade no enyiwu emu hu se obi de niema sensen ne ho a nitimi se no onipa no wo ye wa be ye sunsun nipa da bi enti sa na ya na ye den etie enti no ye ka sunsun nipa John bibi how ana bibi nko yi so ope utwibe sunsun nipa na wo ko sunsun nipa wa ko bisa de fa obuo ana nidie ye de ma no so tiase fa obuo na nidie ye den ma sunsun nipa me ko de wo hunu no wonhunu bi ana de wo te no wo so wonya den wonti bi sa na ye den etie ntino ye ka sunsun nipa oba cha bi wa wotimi dome ne ba wotimi bo ne badua na afi na akola ne benyi na akola na bra bonye den hello nana mpacho unuti ho ma me wai akola na bra boye den ensi ni yie na odi akoshe obi so ti ase mama mi ni fashion Nina bra bonye den ensi ni yie onti the reason why nti about time for no aya mo buru mo manu ya no enkwala ni nyi no mu hu o mo ho so a aya na mo nyintum na bayi no omombom na yenko yanim because about time bi o tumi ka chene ba se wo de hu anu da wo de obebre about time for bebre o mo mabra bo enso mo ye nyina especially papa bo udua o papa ena kura de na ya na ye kakra no papa edomewa unya papa bayifuo bi ni wodo sa adome ingbomo ni wo sa adomewa hu anu da so diase enya dia be hu anu da enti da bad time for no mubufu a monhwe mano so yie na montum anu nareka because na ya ne to de bia se man tum anu nareka na edi ohawo yeden ba mo mano abrabum so tiase na edi ohawo yeden ba mo mano abrabum ti about time for no mesrem monto mano nareka ubufu a se unhunu how to control it because ya no edi nchini di makono ehira edome ya no eseya de enu ntini tekrema empro no ya no kitatumi ya tekrema kitatumi na honhom atwa ye ho ahye unni ani enti babia wugya wugye se wonko na wugina emframa na ya bo no dwen se eye den spirit of the same frama ye nhunu but ye tenenka sa na honhom ye den etie honhom te same frama unhuno nesoso no ye den wo tenenka sa na honhom ye den etie honhom bia te same frama unhuno nesoso ye den wo tenenka enti about time for na enne no mabom badua enne no mabom badua enkwala ni nyi no mo anya aware a me pa mo chew mo ye fa nhye hwan obu a o se wo said ya me abrabo ye no saa so ne wabrabo beye wo ba no wadome no nyese wo say so gu fam nko na kire no mi wudi kosua bo fam nko anya no na kire no mi o ti saa ne ma no ewo ho enti no se wo ma me akasa asem ni bi a kire wa pe ba bi ne fa anya saa hu ano no efiri tore bi anya so wa ye boni bi o enumie bi a yaka to so no ena di problem o ye den ebre
Abusi obi wa question bi bisa. Obi wa question bi bisa. Obetimi. Mr. Abusa question. Do I Roma? Okay, meet you. But you see, Utimika say, oh, Busumi Yakoi Yamamu, and I say, I feel Makoi Yamamu. Now, so be at the bed was a Yakoi Yamamu. And you go. Yeah, it depend, baby. I would gina o kasa asem. So ti ase. It depend obi a toilet so no bone nkomo. Toilet so. Obi wo no mati afi so. E no kobo nkomo. Ti afi so ye ni nkomo wo ti afi so. Ebi wo adware. One was saying, enu ntini ye se titimem na ye nananom se o kasa adware, o dware no kasa wo bewu. No mo de brebre ya sese. Sa bia ho yen kasa wo ho. Wonu so onipa bia wudru adware anu adane bodam nin. Onipa bia wudru adware anu wuro ho. Yesi adware nsuo be do so se de ekwa adwonso frem. Wonu so onipa bia wudru adware a wodwonso bo. Le pacho wa wonyonso mo adware da no skinny. Ene kasa no wo so ati. Wo a wonyonso mo adware da no me pa chew be testify so me de menyonso mo adware da. Onipa bia no wudru adware a wodwonso bo. Onipa bia wudru adware a wodwonso bo. Eno na kire tumi e wodware. Eno ti yesi adware nsuo be do so se de ekrampo na dwonso ye den efrem. To do on nkomo eche say adwaman nti one ne yene mo nkomo wo dem na bia no ne nkomo hye toilet so da bia ne nkomo ni phone eche ne kwate ho okodware no de ahye ne kwate ho no de kodware because of adwaman nti empena pie nti ni phone de bia se ehye dwale e de adwale pa awamu anie adwale no kobo nkomo adwale e no kobo nkomo adwale no kodi nkomo one ne yere mo nkomo e wo dem adi adwale woni ama besen sia woni ama besen obu adwale na okodi ni nkomo bibi business bi koso a o ma na yere nte adufudi penti no wo mo ba na nte no ehuru se sika e ba fie no de ko oni se adwale be hu ana asem na sen no de se toilet so obe hu ana asem na sen enche ye ne drum mire bia ba bia ye gina boye nkomo no ahonhom wo ho so tiase adware ni toilet so enu ntini se u toilet no e wo dan mu a aya memie bie gate ne nto ho obi won ma ne toilet no abie gate ato de enye sa dan ye tum ye fe ni close ye tum timua mota akodi nkomo bi wo ha adwale no tiafisu no koka newspaper tiafisu ne mpada ho tiafisu no koka newspaper tiafisu no kobo ne nkomo tiafisu no koka ni sika obema bu a tiafisu e no koka ni sika no ebi ma nti na niam bi wonom a because ohunu say ne yire hunu say sika ba ne ho pe e the problem be ye den ebeba fie so tiase ne yire hunu se sika ba ne ho pe e the problem bebe fie ntino obema bi wonom a tiafi so ene wakọ check ni sika ntino bia ejina ba bia wo gina akasa asem no ena ede wo hawo be ye den ebeba when we say yes your secret is your power so tiase ene obi wo enome ewo fie no ene ma kokoyi a enko fie ho enko wunchi because wunchi ne no me wo ho enje niema ye yi ama wo no wodo hu ko kire wo mo a tumi no nani bebre wo so nti obitimi ko ni kuro mu ba wo ba no benya accident abewu obitimi ko ni kuro ma yie ne niema nyina san obitimi be ye yie no okọ back to abrochiri niema nyina ye basa until the asemonase so yes yeah. Jabusia me pacho my questions in Imran. Pacho, one more question BM. Hello, good evening, Papa. Good evening. When the appointment is saying Johnson, you are skinny batch them. Papa, Pacho, I not your cousin, Opesa friend, whom be a last Musumbia. A big good son at the friend. A big form as son, your friend. And since I'm at here, dear, I then so open you, but you are no big castle, no, what's that?
Yeah, because I home them frama and nam. Yes, we pay a summer catching yammy and a catcher them frama. Tinyami catching Nicodemus say, when you pay be a home homonum, what is same frama, what thing can a soon, kind honey and call. When you pay be a home, and to the moment, yeah, to me, one no on fat, wouldn't say go from, would you go see a couple from who born the Dian, he's ready to work. Why you what? So yes, he's ready to work. Sana yede etiem. And a home no namon framam. A home no. And you was media jed that name framan a year my buffo. And ya angels crampon only a janem frama. And you told me to come baby, I want your permission. Only to come baby, our bow them, where you just I am framenting gate kurano. Me radio by phobia and one mammy be da. And mamma so she made damn a pant or so. Me years say and a pant an hour. So yes, ain't you know, I won't dear. Woman no one will baby, I won't give permission. Sana ye day, a tear. Kindly inquire. John 3 verse 8. Was it from a book of weapon? Was it from a buffer called Farquhar wepe? Now what's an enca? What's an enca? Now wouldn't Farquhar free? Now wouldn't Farquhar free? And if Farquhar Ericro. Sarah soon be our wouldn't free. What me patcho when the watching you, what his son will be into your one crop for you, the home woman. Woman who come, what woman could do. Omo nyawaza ye won krofo e de honhom awo ene ye wo mo aza enye dufudi penti no waso yesunsun adwuma sanity nti ye won krofo a ye de honhom aye den awo omo mo te se mframa wote ne nka na so unhu no na se nkrofo no se wo ye na de ya no na wotintontan ono atwetwam sa no motie ahonhom ma no da bia mo ko manim enti se wudi nachi na bia wo mfa wo buo na ni die ma na earlier the better na we move on na we je wasi ba bia ugina sa na ya natie okay but when the what you say okay na skin se obekire ya dwale ya de ntia ye kwa dwale ya dwonso no osena obaba bekire ye obe explain a kire ye etio Daniel si nya botere nkwai ose ehifasa na yenya abotere na nya den enko ntadware ye wo ho no ikite tumi na bibibiri wo ho no mekite tumi enkwantanan adware ye tiefiso bola so samampum ensuom ya wantu yo odifuo na wo yesunsum adwuma e de se bia mabobo nyina wo authority wo ho awodi adwuma beko ho adwuma mi wo ha beba na yesamampum adwuma adwuma mi wo beba na ye tiefiso adwuma adwuma mi wo beba na ye bola so adwuma adwuma bia beba bia na ye dwale adwuma adwuma mi beba na ye nkwantanan because ye dro na adwua nkwantanan e spiritual airport Hum bia belandia enkwantanan so na oye den osi ansa na waye den walande enu nti na nyame ma Ezekiel efre mframa efre tumi ehye enumpe ho akoka yes ento bu onomo a obekon kwantanan na bibisi wo obekon kwantanan obi akoye rituals ya wo onti ase ekoso no ade fumbi obonefo na bre no wodi koja won kwantanan so sanity enti ye nyina nkwantanan so eni nkomo ugina nkwantanan so bo obi dua no fast track sanity enti ye won kwantanan ye obabia atumi wo enkwantanan border so ensuom tiefiso edwale eni enwuram ti mu amone ma de da wo nwuram no onu oba akoda ye nome ye den onu oba akoda wo busha ye nome ema nti wa ye saade ni bida esu hunu sunsun ni pabi na okire wade a wo be ye den wo be ye
na edi inshira yede abre wabrabo abusua bi wo question bi bisa me pa cho mo ma ba so mo question bi bisa mo betimi abisa why Hello, Papa. hello Papa, now can be said. me ba cho ba kon kasa na okay big jo twan na ayin kasa ansa akwasi bedun kasa Papa. okay kwasi bedu yeti o about a man and some mammy for no more bomb at the jar. If she or more to us see our form. hey I know ya ayin UPS no maame fo no wo body janega no twini to won say oba eno no ode ewiase na edome ho obi body jachina fom twini to ewo wie emema so yesa ai emema yesa na na su ale sin eda fom no wo di twi fo wakoka no wakoka no eno no abaifo mema na yesa ade no ono bebo nkote don de ne tu esi fo matwi ni turu magu so abaifo mema no ende yesa ade no enu nti enu no wo de asase na edome ho wo de asase boudia obi boudia o de ne tu besi fom ni due especially a man enu no wo wa brabo passa dangerous enti no me pa cho sa na eno no etie ono no ode asase no ena edome ho sa na etie But said you are born if it's then what done. eno dia ya dinyo eno no hia spiritual hia o didi daka ti ase e because eno no wo de ne ba si form wo di twukoba sa no ema asase ne ho tete no obi ye sa de na ema asase ne ho yedan tete no eda no hawo eno obi wo ye ne task so obi wo ye ne mfuturom de ye adwuma nte obi wo enkwanta nan so eno ne fe ne natural palace ai uni mo bi e dani abre obi akoka na won fa won nje wo beye wa ba ko twi ni tu won kwanta nan so egu so mo abra ba sei obi kase obe hawa obi kase obe yawa obi won ma ka na won fa won nje wo ba ko twi ni tu egu so won kwanta nan so mo abra ba sei enti etu otwie no eno die anu odin eno se wan hia tumi bi pa wo ye den a eno no yesra asase no ntine ye di program bi e ba yesi asase nkasa na osuru nti eno sha program na e ba enti obi bia na bia wa ya bo sheda wa yo yin se yi guoda wa master be tie gu nsuom o how bi wa ye bibia ama sase na sori etia obi onu ni obi kuna twempena obi no onu obi eyira twempena ye besere saade because saade na yebekum nantwie ama sase no ya kira sase ne se ade bia na ya ye tia no esre no onfa ncha ye because ne so na yete ya tinyame ya domo a program bi baso eye date be program 25th and 26th a Friday and Saturday next 2 weeks enti no bi bia na wa ye saade ni bi da no mesere no aba ni nyina ya ye den abum ya di nhira ye den aba enti no bia enhye ne nso obi enhye ne nso enti no form twie no abata na abata sufo no mo dom tukifo ntere mo ya ba ifu o kana obi distress wa brabo hwe obu an on ne ba obi wa watwi ne to agu ne ba so obi won ma watwi ne to agu ne ba so maami dan wa watwi ne to adwale agu ne ma so ni mama ma watwi ne to adwale agu o mo so ai to yes eno obi wa koka na otimi twiro wudi no de hye ne turu no nam I don't know what say wa brabo o distress and not so ni bi abone wo ho
eno to so ne yawade a ye de yes ade eno to so no eno no unim na kwan a na amade na ye osere eno no unim na kwan a eno to so na ye adwuma pa no so ye fast track ni bi abusia me pacho mo fam questions nem na because be what ase here mo fam question nem ra na ye nko yes Papa, until now, who make his sentence? We say, Yamea do not say, Obi Kwan de Mauna, new master Tinko Ye, and what's a who call Odo Honko Chirefi. Aye. Na maybe I say, and this is an I was a winning with any Chumukra, na say, Quafu Honor bit my fasona. Waiting me because Abusia should be Abusia. Abusia should be Abusia, and so very a mind scene is so here. When we say Braham to no free Abusian. So yes, Abusia de Abusia, but a minor, and one now by a day. Obey reaction. So yes, a mine, obey reaction. Will be on no more, and near my ye man a pet on a Abusia sem. Wabra bobesen ebebo ni hwe wabusia mu nya hwe ho ne gina baabi ansa bu onu mu a abusia na wo firi mu no edome nko ha tinyame ye wadom a wo pagya wo kakra no emfa nya busia sam to yase obi ona seba meke won timase nyame apagya wo kakra no Ode ye busunya sem so onum de abusunya ye obi abusunya etise kwaye o obe ho no bia wo ni sibre enti se wabusunya na nomi wo mu a na ode wo si ye good Samaritan na obe ye adwuma kakra na ade akwa plastic kura obeto de atwe ade ne so no unya bi to dia se enti no untimi nyiso nti na no so yade ye den ewo ho minim obi a nyame pagya no wode aye busunya sem ene wosire di wakotene kurase wo back nti abusunya die enye bibia na yade ye abusunya sem me ka no kora kire ho enye bibia na wode be ye abusunya sem wode be ye abusunya sem sanity. Me patch next question ni anko. That social media social media. Yeah, it depend. Social media do aboni bu aye adwuma. But social media do bu anu oboa. Bu on ma brodi fun yemfa modua. Brodi fun yemfa modua. Hello, I'm patch me too. Me patch you. Me patch me question is say. Name Dana ubisa umete se uka bibi fa sasa ho. Yeah. Na amanfo eni bi edi ho nkomo bebre. Na me bisa se den na meya ebema sadie ne free personally me so. Yeah, sasa ndi wachi we need spiritual person. Now I chira wo niema na ama wo dwale sasadro ne sa asasa na yeden afiri wo ho yeden eko why oh okay yeah. See me who say na o de or the same po adede nkruma say ma me ko TV na wo say ye da so a ye be hu impact bi my tebako me da to me pilase ade che na me hu say amoamoa atwa the way around I had the day na me say then ade yes man ti ase enti no me hu say wo life so happen so opportunity na ma me bra so na me be bisa ho asem say enti na me hu ne sa man ti ase padaroma yeah ebi on mo na saade no oya echire se sasandi wachi a itimi yes saade no because I did nkruma so no the garlic ka ho a yes sasadru so yes but it depend at the ko a edu wachi
spirit ko a edi wachi baby ade ni free enu nti na me kira say you need to consult a spiritual person na on hwehwe mu nye den emma because en asasa ni bi wo ye din untimi mbiriki no ene asasa ni bi wo ye direction o ma wo sign no as yes I am possibly be a den edi wachi enti you need a spiritual person in your case said ye be ya ohun be ye den ebeto sanity. Okay. Mati nyame kan ho so. Okay. Amen. Yeah. Pacho busia ho na question bi em. Wo question bi en mo no. Mama questions ne mra, questions ne basa na ye ko ye nim. Papa Pacho mo question ba. Eh, we free so. E Pacho sambra so bi em na bebisa wai. Afọ me kwa question bibisa, woni question bibisa me yiwu. Papa Pacho, good evening. Good evening, me you are free so. Papa Pacho, na me pese me bisa say. O say e baby no o yare na o hospital na if I say pressure, o pressure. Na ye do to a do so. Like omodo to so like o dey do no so sa but yen my way ba no me bisa say uni pressure na say we start to pressure do na automatically unya yes na uni pressure kono pressure dry den so tiasin enti uni pressure ni won kwan so kono pressure do and a pressure do no I have buying for pressure na me bisa say eno di obetimi aye I have buying di obetimi aye say obe prevent ade ne say e ma wo so. But the pressure pills na ye de ma abrofo na ye no eno no e manages pressure no and cure no enti de no ukono ma e the side effect be ye den e be brew sanity but the normal remedy na ye haban ne ye man de obetimi aye so tias ye obetimi aye bi eno de e be se garlic se onipa bi e wudi de se garlic e kwaduane nim Root India form who yet the ultimate one India from who up to Pancasa and Yasam to papa because you already be on a garlic womb Sanaya next year. I form a Kawati as here. Papa, Miss Abby said, Pacha, maybe some second question is okay. Be our dear. That's a dear Yana, a Denny show. Who is so Jim, but who will be fast with Jim, Papa, obey any day. You'll be your dear, not the any year, no pursue with Jim. I never be on no man, let it go. It be on where the pressure be brown. So yes, you moon I'm off what one was saying. Ayana pressure yari and a family will have if you near yedi and a family will no my unnecessary aging. And a this pressure yari born you. And the pressure was so now what when you say who call ye. Obituary no enti enema bi wo no na pressure wo so na wo de hye mu a nipadua no ha wakoma ene etiti wo kra na wo ti mu no ma ne nsanka de o ye den o hwehwe enti so bi ye wade a go straight to the point mimi obi omiti we wo ye made a memo hu sa de na wo ye me no mempe. So yes, and to be your idea now, the show so ubenya pressure will not back on not until no, Drobia will be your idea, Naibia, would be a show mu ubenya pressure. Sana yana yede, etie. Tenema be on the more, just let it go. Sana yede. My third question is there. If I say, Obia, my dear, made a yaw akasa, but I feel the Akuma Abba form. What the yaw always more put you question, go straight to the point. What the yaw kasa said, yeah. Ubo dia, no, when you about Hoson, you need a spiritual person to reverse it back to you. Okay. Enti say ye be abon now boy ya nas atem didi na odidi which is which ya yetio Yeah, funny say
make us say, you find say make Macase be a media Wakase, above for him to any pacroca. Yeah, buffon into any baconeca, what some man will be a my buffon. So yet it is a be a bonan. Is a matter to no yet. Who do you command to unchain baconeca or back to chain baconeca swammer? As the Wakase, the bosom cocoon. Yes. Ain't ya no see you be a bo. So yes, and in the moment I will be fermented transfer to be come on. What's mano? Sana ya na ye den etie because you soon bia ye money din emfa ye money din ba se no tuni nyame e ma Moses warning say me soma bofo adi wanimu kan hwe na wan dwen enti an omfa wo mra to onye den e friu ti soon small fa bone nche no ye ka che nko ti obi ka yes because no fa bone nya den enche sana ya na ye den etie. Next question. Good evening, Mammy. I promise to say. But I can't on the asano to be back Casapano Casawai. Casawai, Sano, Sierra. Efa Kesano. Say, Obi Kesu, Ebia will be a Bobidia. Nadia any popcorn, Ebia, the Pesayan and Ayana. Only Pana Bogiana say, say, Yoyan and how many Panayasa. Nadia, I am sure. What's a miniature answer? There be see where we were to man, so called das. The idea of boy, na a ye, my wife, so the acid diet day echo. Into one faster than I'm quiet, na a young. So, yes, here. Then Yawan Cassa, and which will be our wood, the other sea. Was minias de bia de man for the bush for das sanity a refusing. And he said, no, Ubo Bakuni be no one's at the end, so cono das. Ubia, what Juma, Juma, the will be a suit Yanaka sanity. Okay, Papa, my second question. Say, if you are one of my and I want to beat it. Not every phobia, but said, okay, can any planet and I know I can no me as a matter also. Now, after that, no planet I know I fine, dear fine, son, and milk was any planet be a free man. Still, I be Juma. Dear Bonnie Benyon, yeah, and not the Amfahon, a Benyon. About time be bomb, we are normally on Manaya free. Nasa didn't dinny money. Send this one why you free to what dream causes. I didn't say I mean, mammy, catch me, and now I dang. I mean, lady be a name, I'm a catcher, won't you be man, the one not that. A year, Juma. It is only a man who won't to bow, be no signing for your free, come command. And more room free because we are both the Adriano reversing. One reversing sanity. And now I reform said to the Biano Bufu, oh, me no one not, Nicote common chino, only not got that, and no, you diabo. So, yes, I no, you diabo. Okay. Yes, or do on my own. I mean, the mean you would be an that. No, I could do it, be an any sip it. Nisipa show. Inti not so na ye den e wo honom obi wo so wo me ne wo na biem be won say about 3 o'clock wa na de so so aye den asori eno na we big joke kan say no ne de na about 3 o'clock sorry na sorry je hi na o de fa ti sa na ya na ye den etie inti no se ne ma ne so no eyiduabo onipa bia ubufu na woye bibia wakoma ba for me sad na woye na so reverse no so yes here ese edu so se ne de ne ye ne se o se boti do krokwa na ye ne se eni kim sa no ne ne gaga yeah o call me by your name number ne wo hono why okay Joshua say ono no ontimi control. Okay. Joshua son on the non-team control. Okay. Yati. Hello, Nanaya. It's you. Good evening.
Pastor Yia do madawro ma me ho den pa na dwen. Yeah, but my question is simple. I don't say, for instance, you will be, if you are not, you will be triggered there. Oh, no, I look around the Makini, like no, my Kata. Aye. No, I look around Makini, and somehow I ask a culture, like it's not to go. Yes, I saw so wale na no Jimmy. Kawa Jimmy, Tine, Otoso, Wabo Hundia, and then our wale na wie. And what one in it. And a dream you mess up no butuno so I dare wish we wale na no Jimmy Woody. And you move feelings. And do a how bad belong to me, about when you Jimmy. Yes, Memo Sika Sama Jimmy, Abra Boss, Jimmy, San and on here. What was said? If you are Bobby Breben, I do a how bow. And you probably knew sad, no. And then I did nipen young. It did nipen young cassa. Yame Adomwa, Dafo Frebesa to us. It did nipen ya papa. Timon from commenting your day. Emra, Sotiasia. Will do on the one. No, oh, me no, na, oh, me, no, that pa be yummy. Ube Juan and a Joe. I don't know, you say, on Timin control, net Nediano. Joshua, so on Timin control, Nediano. Yes, and now, why be one better progress, and I win. Big Joe Graf, or not so, no, the on Timin control, say, sorry, not a titini Nikan. Edi pa bebere wo hono mu a woko so na e choro omo na e choro say de mo choro na me kenkan wase ho mamo no TikTok fo de mo choro no e na me kenkan ba cho wo choro me dudin beba so ti asin na nipa no e ka say ono ntina biom but like Osano Babeda, Oka or say Debbie man, Casamino debut, but Missing won't debut, and say, yo, I don't say be a bo. So, yes, and ya mu yebi yo. Daniel Simu yebi. So, Nipanes or no Tinabi, or buyers, or no Abeda. Or some man Casamino won't Tinabi, make us, nature say, na. Hey, who yebi yo? Most say, Mr. Numere, dear, and you may cost a month for them or no. I know a ding. And you may cost a month for them or no. Hey, Sankaya and Yami Emma will be a neat now who dear cost a month for them one. And I do a Kawuntimin na. When it mean comes to a come up, you kick him. Derek, I saw you this assembly. Derek, it's you. Papa, my question is, say, Uda, not an animal, who say, oh, we will see. Papa said, saying, Anna, at the end of this hard never. Yeah, only Pabiana, what Dana or Cherry was saying, Ewa Nemua, and yet one Okrana yemere. Ye mane duane wo sunsun enu nti na ma na etwere ne se no ene saa de no kra na ye mmere obitimi toyare ye ma to nipa bia wo de ne okwan so twere ne se yeah okay it papa na basa no ye be ne den yeah e basa na ese wo hia sasadru a wo de bedware ama sasa bia idi wachi na firi wachi because sasa na de saa de ne ba akola bi on oda ho na okasa wonam so ti bi ni akola na communicate nje so silence saa de no enti na se ope sasa duru na ode ye den odi dware na saa ade ne ye den efi honom so ti asia okay yeah I see do sahene o say ono no also, Papa, man kind of profund them. Was Papa, please, I experienced some of this thing you are talking about. Okay, who experiencing the same? So far comments, but who experiencing the same? Because the phone request will be all no matter say, no no akon. Was me walu biem, but no abed that was man can say. Hey, Emma, you so my mother chiche. Man bi wo ha omo de chichewu onipa no me wale wo so ba so no ma na di nu aburum ma na me fa nko oburum papa ba na
na asɔfofoɔ na ehu na man adan so te ase mbacho wo so bi wa question me bisa obi wa question me bisa me pacho yes Ambato mo contribution me dey o ka say obo a oni le yase enta boss me wa dey am no mbo enta boss o wa re o yire na say oni ko ntoko akaka crowd me jao ka crowd me jao 3 times a wale ne so san wale ni biem wale ne ko yeah omo wo sa mamre ne wo honom so te ase omo am ta fo omo de omo wa mamre wo ye kra na wo ta kra na amamre wo ho so te ase e dem yo sere amamre wo honom enye ne Ibrahim kan sin obeba bi o say ya amamre ma no nye ne Ibrahim kan uni fi alo kan sin obeba bi ya amamre ma no omo amamre wo ho hey mommy ampo ne ayi na ya odi asem pese asem to ye ne tinu bibia ya mam abusobu okwashin bibisa na okwashin bibisa on famra na yenko tinu no me die aha ma mimiti o obi sister biti e man tomato ni ni ko omo kontapa oba ni timi ka chebe man se wo mi fiefo na ye me ne be abenwa no yo be prefa yo eti sani e man ya ni di me man nya o edi wo mu nya papa edi wo mu nya se ayi ene brother bi ba me hanom na ne yire de ne dross na yire si dross no de aye nkwan ma brother the year sidros me catch your brother and say ade say no ba won ne te no o yewu afi na wusu year sidros no de aye nkwan ama no ni ma nyina sen to ko wale oba ba ifu a hu anu da ema hey what the dross no di osi o sha no asi oposa no de aye nkwan ama papa no odi when a person is in red out me the year yeah no yoku say so no odi nkwan odi ne menses ye nkwan e de fra abe nkwan mani kunu Sani manu wo ho. Hwe abrabo wan konyo ba papa, obamu adibin. Abrabo wan konyo ba papa, e ma ni bi wo ho no mo a. Omo ye dangerous. papa no kana no kwa pa E ma ni bi wo no mo a. Omo ye dangerous. Papa me man ni bi su nyo, omo deserve yankasa. No omo deserve. Me just it means wo ye wicked girl. Yes, it's a form of question. Betima you obi basa. So tiasi obi betima you obi basa. Mi bema ba ko pe osofo ba ko pe na odwani gu adiem no de ye duane ama obi e de no ko me ko kan ya o se me nkanya sese me jai ono pe ene me nim si bema ketachi a waye sa ade no ene oto bi o so otwe no koto su nwi no de ahyemoto no de afra na mama papa I don't can and prove hey papa na first no am ni e giant am ko wa ni before me giant papa e gwa me ko jalo am ko no wa shire yi ne men se wa ye no de aso jalo me se 3 time oyi men se na ro to ato o me kan se no refi obua what the Jimmy told ya e ma no mo ye wicked o ebinom mi be ma ba ko pe na menim so what this enkwase se no o mo maka nyina ye manko a ono de ne so o were no kwati su nwi no de ahyemoto de am ya me tia de kan sad na wo ye nyami betua ne ka no de wo de awasa nam de amamanfo ma ewe ono pe ni mani fredi ono pe ni be ma hu no se watimi aye saade ni bida omo maka nyina aye ma omo maka nyina eye ma ha ana omo de ya manfo ana saade enyew because no eto da bi ehwe eniema ni bi wono mu na wo de ye wo bi a
anu tira da bia me ka se wo chi wa entina ho kwa o wo chi wa entina ho kwa wo chi wa entina ho kwa obi betimi agim ene hwe brother kama bi o ne oba ne si ni pants ese indomie pants ya ase anwan se se trata desta yeah and what ye nkwan mani kunu di o nwale na mane nkwa awale no say ya ne afuno mu a mo mane nkwa mu njimi amanfo ma me masa truth yase afuno mu a mo mane nkwa mu njimi ye wataifa ye chi ma me bi wo so no oko aduro so na aduro wura ne sen onyi ni moto mu nwi onyi ase ho nwi na ofa nka ho na ofa nya aduro ma na ofa maye aduane ma ni kunu tere ni kunu be jimi nja no to so wo ho ti mo hwe ne mo nwale wo mo a mo nko why mo nko obi ba so mo hwe ne wo nwale ne bie mu a atete na ne tena no o mpe bi ma ne nko and destroy no castro destroyer mun destroy ne ye kwadwuma mun na mo hwe fie ye beba ye de ani mo hwe ne mo de magini ne magum so yasiem mo de magini ne magum ye be fira adwuma ba ye ni mo hwe na ya be si ho because ya bre ni ye di hey mu ye bi o na ye fam aye bi agyan enti e ma yo ememe bre mema bebre mu hu omo ano ejina maso because no mu obaka so beku ye is nti mema ya amamu hawom so ti ase obaka so beku a eye kitu bi ya amamu hawom yete tro bi omutimi ni buruburu eye omunufu ano o se num unum ano ada no atutu kotoko no yusi yeah yete tro da bia de omutimi di buruburu no de ayo omunufu ano o yesi num atutu kotoko unum ye wie ya na wada no atutu kotoko atutu kotoko mu nyina no ko arosho de eko tina ya ne niema ni bi wo ho no mo a anu odin o tabusiafo o mo ninya den enna ho oba bi kasi num ni nufu a hwano ni yie ansa ne wanum o sai Omadum la ti bede o papa. eno ni asem yo What's more penufu ododo? Obu awo penufu ododo. Baby a wo ye no, unim taste no. Baby a wo ye no Papa. Papa don't cause the experience. Papa, you do light and so who no for nano. Only the who no ye. Omo de yo, yes try bia sa no mo de ye. Enti na ma no yes sram. Ye kwadwuma ba ya mu hu ye mo wati. Okay, Big Joe say a man no tubo obu ni free dem ho. Onim so de saade na ebe ye wa no tubo obu na free dem ho. Enti ma no mesram. Aya mu hu me ma ne mobo kakra wati. Na me ma wo mo bre. Onim so oba ne be ma wale be ma na ewuje oba no. Wo de hwe ye mpanifo no. Pa kwasi ya misata. Atamis Lawrence Omunina ewu ko o say Taifa de okwo no mo efie wurafo nyina ye ma wo mkunu nyina no mawu Taifa efie wura ni bia yoba ni kunu ne ko kopeda ya efie wura ni bia yoba o mkunu no omko ma yo musulu ya dankantoa so dias here hwe entino eminim the reason why a man no ye wale mo ne yewu agam ho nye ye japade na mo ye dan mesram a man no mo nka de mo de ye because ye nwanwa se
ye ware mo pani ewu aye den agya mo ho Papa mo pensi e chire dodo. Ensi e chire no na ekofa we Wa papa no ayale no ayale dadam eno no sho kakra wo se wabusuafo me fa wo nko ontimi anti toilet saa no do am wabusuafo no osi na gede me pa cho e ma no aya eden ade ne mo de yeyen eden ade ne mo de yeyen me pa cho mo mra me kire ye ma no mo mra so mo ye ye dan sa okay afom le kwa so de adwen do se ayu omo girls no omo mpanafo no mo no sa why for na yes ade na afom le kwa so omo mpanafo no no mo koye okay yeah me pacho ayi princess me pacho kasa ene akwasi bedu me pacho ahifo ne yes ade because mo so fam question Wendy unu kuru skinny Papa, check for no because I can't be say happy wife, happy home. Okay. So you did dear. So oh be kun can when you so the idea o see one a man mo mani nyini ntino anu turo mu kumu no because mema bi wo no ma by now o se ne mpena fie oba no so ne nko anote o te wa na dwembo na ye dan Papa do one and you say obi o de ayi apia esi ni kunu e pants Papa, who push you for the show? Muti say, "One Japan, who go there and they are comfortable before Papa." Me feel. So see, I Papa yenja odi obetre yenja me dia odi Jimmy am the beje. Okay. Entini yesi ya no. Yesi emana na muku mema no. Ana won se emema nyina no ya ho uware ya wa ho di nyina wo yere ho. Ebobema bia uware ya wa ho di nyina kodu yere ho. Anu nti ne se wonu oba da na wo bema no wa ye week oba no onye week. No za de na che no osresre. Daniel si wanya mojamo no. Yeah, Papa, and Papa, and that's how my yiri animal with the piano. We may hear you Daniel will be a Misuya. It is a you do me bonina me one, Miss Medu. It's winning bounds. Okay. Yeah, because no Emma nyina kita me ma ho odin. Obema bia wo ne oba have sex a wo ho odin kodi ni ho. Sa na ya na ye den etie. Nti no Emma ewo power esini emema. Nti mesram nananom ma nananom dasebre yesram emema no munya yen. Why not say fresh blood no? Why not say? Emema no. Omata mo yina bo mo kon ho. Ena oba bi o mbenya ne bia na omo so. Omo kwasisa omo negative energy na omo ye mre physical and spiritual you know mo ba be wu na omo de be hye. Da bia yen ya hye you. Yen because yen ne mutene yen sum. Mana mukofa mwana mukunkum hu mwana mukunkum hu ntina so wa no first no so obehona ma omadi afede wa wo say first no wa wo se obehona ma omadi omu deserve afede wa wo se omu kochichia ne ba papa munyo amunye papa you send that man say me man say from sharpener okay, enti sharpener de etimi ema wo be ma no ano ye ko nyayale oti atie sharpener de o de sharpen ye ma ema hu tutwi
So tiasie enti no emema ne so no ema ne se ema no se mo de hye wom. So tiasie enti si ya no sa debate we nyame ya dom na dom ye bese hia adi beti bi mi ehunu ba bi afiri bi koso na dwen ho amenti ase wonu oba ware ya be mani ni bedi kan ya wu eje oba no wa nwutu so abayale stroke anu na asi edu say o say I have experienced some. I see this I say, why experience be? Or say I have experienced some. The lady collects all my energy. I say, so Candia will be a quality the energy or church and all church or making kind free hammer. May count a member woodin. So the say, or see the lady collect all my energy. Oh, and your wire mobile was see or banner energy. It's no about no can. Well, me I promise you. Me I promise you. Hey, Sebo. Okay. And now why be Jesse? Or say I have given my energy to young guests. Now I'm stranded. Hey, niggas is teachings way. I know they pound. Also, the energy nina my young guests. They say why you stranded. Hey, and the teachings way to so no. I train some papa. Jabusia. Hey, obi say ah, e me man be bre wale young girls no. Omu wu no. Okay. O say me man be bre wale young girls. Papa say battery no battery. The battery no dem start you. Ebema pressure kosoro. And obema bi wo hono mu ha. Yo. Eno no obi so why stranded no. Papa, and sometimes so say a man no omu sisu a omu beso so sa e man so ye do ye mpani fie so afa na ye libido no kosoro. Omu nti afa ye omu ye na afa oma ye mre. Omu pressure ku omu. Baba, exercise now. Your friend is okay. Sa enti no nyame adom a mo amani afia mo pese mo ye exercise ne mpacho biology yi Joshua obekirem exercise ko a mo betimi aye den aye so yasi ena ena mema no so bu anani afi no so no de bi opeso bu atopa eno so no ede ohaw ba so yasi me yiri tifie no ne young girl e se wote obekum enchi no nyame ya dom a sa debate ye besanya baso bia because no the reason why a man ewuja man no menti ase nti no esese mo kire mase na yehunu de eko na man mo pe ba bi fa na no ayeden because bema bia ne yire start abrabo a bema no bedi kan yakọ no ba na yeden ete ho no ba na hwenkola no afa japade no one time eno no eyade a etwetwema super papa na me pese ye tiche na me ko bisa odoma nkoma sa den ene sa de ne ye den eba sa taya omusuma nya ya mo no mo tia mo yo mo den mo tutu o mo so a aya mo yo mo den
Sometimes one power will be out of mind. Oh, what now? I'm not going to open it. Into the hour now, you and none cry to me kum. Yes. what the problem is? Or they cut them to way about it. Problem there, Papa no address it. Okay. Nyame ya domo a ye besa ye sa debate we because no debate we no ye hia ema ene ye hia mema. Short yes ye hia ema ne ye hia mema ene omomo ye stranded no so mugu ase onom no. Sedu sa hene Big Joe yi tilo no mo no ma ye stranded no mugu ase onom no. Almost so no be fura ba become experience ene yi Jesse. Beba become experience. The reason why my stranded and maybe I'm my stranded or bet my stranded wabrabum. So yes, or bet my stranded. Meaning the reason why a man no worry penna me man the can you a court now what's ho. Meaning the reason why a man banisa. So yes, yes. Yes, so Daniel, so much trip into a good and firm mum. Also saying, okay, Mamma Pekin. Okay, yeah. Didn't okay, me patch a bit my church, didn't you? Because on the side way, no, a yemen one say. The biano na mema no man te ho ne mema na wu man te ho ne mema na wu ye man panifo nyina no omo yire no ewo ho no kama omo yire no ho fe kama ne mema na wu mo an mu kunkum ma na asmo ye omo dan Daniel say ya mo de prentu agu nkwan mu ma won ana Daniel boa pentu ano mu ki pentu yeah, na ojobu on mo awale oba no emma be ma ne kwan ma ne na no wanya pressure Papa na we obema na o mai dey say you na ku dey nya pressure ku dey azemi we o to lege now ordinary was and for find it here na Abraham obi wa wonim saa ti say de wudu osu awunim no yeah, obu a wonim saa say de wudu osu awunim no so ti ase Papa maybe all the days okay, me pa cho mama kai o comment ne boba mama stranded. I see do no me fa na ma na be ka dem. Hello ama me pa cho kasa yeti o. Good evening. Me pa cho. Question we e drama assembly play. One. You ba come ma ni akambe masai. Na o say man na ye kira. Kira ntia. Ebi ya ma ebi so ye remember. Man say kira ntia. Ti wuntia dia o mbe kele o. Yanko. Oba me bi wo ha. Akofa oba na akofa no. Oba na very expensive. Oh here we get no boarding. Brazilian rig. Oh here we. Ope oba no. So oyede man. We need then obey. It's the peer pressure. I want so because of penny. But send a dress at the man or dress a man. Okay. It's the piano pressure will feel. Okay. So ye tuma and Korea 9 school fees. Nina could bear man. A man is so. Oh, yeah, bear court. I say, oh no, where we going. Na nipo this nipe no eyai ankasa no eyai so it's no you free man side near be man side this one tra na yere ho sa atopa topa kwa ku agei tu me dia so me yere na dia ato mpa me yere to me dia mi po bi ni to yes jai oni pe wo yes jai
Yes, Jay, you need pay. Yes, Jay. In some year to no media, me could be retro. And any a shot them. Can you cool mono? Sir. Okay, a tuano. A tuna sent to Menumuna, shot at the end of a so called shot, dear. A woman could be so. It's no, and my son, Guys, say boy. Okay. Sir. Yes. Intinya maybe ne ho fa no kwa oba no betwetwe ne ho o da ho kwa oba no be pie ntie ho adwendwe kwa timi ku nipa. Okay. Yeah. They don't for me no so be maybe o ho no mpe oba ba ko. Di obe hu bia obe. Fiji bi obe bie so. Usika yese. Ma bebre. Okay. Yeah. Itina almost so do my dream about my question is when Tiasi will na yadia air coso. I will make many be a bit of boom. Just who know to be a shadia mobile be so. I don't know, and can't just say. I can't say the guy, you. I can't touch the mankind. What's it? I can't see me, many be a to move. What's it? Yapo, right? I can't suppose show. Yapo. I put your phone. I can't suppose. Papo show no Yapo. What's it? I mean, what you this at all? Were you back on to I'm saying a pong and cancer post in there was saying a memory be a while. Hey, I said, hey, what's it? I didn't know. Who can see oh, what's it? We're gonna come with your pong. What's it? Wasim dientia emema no bebire ewu saa no bebire eyeturu tanka omuro bebia na omako erituru anu ntini emomu ewu e kanse won kase ona to so no asamua yes, and you how that bedow. Eti memma na mesram e ma bebire no eno so ya de ekum ade ni da ye pe o pese wo yire ne wo ya akọ sky ma yi na no sky was saying so ye bi papa ba jo de o mo kan say obe wi ni jama
Papa, I said last me really a new command that says so sorry no by one by or say I am see okay. Yamiko Bo will cross or Elmon by a son and Yamagrad. Debiano de Mount. The mini packers and Uber self be some other ram the memory the alpha. And you papa sometimes Uberman they say, am I near it? But when we say Obama be one morning, you need to fear no bonny pabon, you know the yet. I know dear, ya dear, Bema be one morning, you need to fear. O boni ni pabon o be ma bi o kompa wa kodi wa bonten oba omo yiri ni omo ba ni ebi ni ubi se no se kile ntia yes o be ma bi wa koye ni hu yie wa bonten okope wo ti obi wa ye ni hu yie oba fie pe no mu na it means kile ntia ni tata na jo no ne wo na and also the adwendwen be ye den ebekum obi wase anamira cheme onche me oba no ache me onche me and also the adwendwen be ye den ebekum sa de na wo hopa so the as a tumu tankafo no eh I say boy you too one bodu I don't know see you need ayo so or twe se ma be re pressure. So the asem money a man tia money no kura ma wom na ma no mo te wei omo ya bosum o amo sum wom eti bo ani no kura ma wom a wo be wuwu ntam e ma wom te wo no mo omo ya bosum ti mo ani no kura ma wom a omo be kunkum mo ntam ye fo mo nananom ai so the asem tabusia ya dia si en cancer point but say ya dom nyame ko bibia homo amo na yetena platform yi so odom akwan ba say ya dom nyame hira mu nyina nyame ya dom ya kwada o sorry ochina your all night ochina your all night amanfo adwuma asu gume so hello o say all night no ya na yeah ochina all night o say okay, me patcho me tie. Joshua. Nye Joshua tanka no. Tanka. Joshua tanka ye. Baba patcho let me be say Bible ni mu no Emba Shirai and I said, Omukiasi, because Bible name, Joe baby, I saw Bashirai. One say Bible, not to Midamuno, not those time or no, Emma Nyamianim, Emma Ginet Chile. So, yes, and you know, you mow mudin, and you know, there's a few lady, Deborah, no mono, Esther, no mono, and now 1 more year, then, Yabu mudin. So, yes, but what bad dear, or back it to me, or back okita to me, or bow run one, they meant to me, Nanka, or bodown for bar, one more bodown for Bema will be in another pain. I just about for by your beam or your correct and no about for a barcoda. Into a bad look at the tomb or bow run a hoa, no bema a commerce in a so. Into a mad dear, onky the tomb. So, yes, and there be a member be a patcho, our ma, and you no boo or punko to j, Mamma Bacco, Mamma Bacco, Mamma Bacco, with your back pet. Mama Nyabako. Now who are popo or patcho? And to the mad dear, to me a merkitano, and not the kitwa. And that man moved and mentioned and I won't patch you. Go Jimmy exercise. Your bushia for your pony Joshua animal and snash wine.
ye pon na Joshua ne montena so so tia say ye pon enu de ye hwe mu no ema no edibim because no de mema ne ye na ema ma ne ye omusa enti mema mama wani now akwe say okay then I have to respect my wife. Akwe Christopher, no friend Christopher. Okay, or see, then I have to respect my wife. Okay. Hi. Awale. You know, a man mesram. A ma omo ye to me. Omo ye den. Omo kaya ho. You know, mesram. Na a man no. Ma ye de ma respecting man. Abusia ye pon. Na yetena so a enya de enne ye bekọ bafo pani ni basa yi ado nyame enhira mu nyina no de tuba namo ensi yie bibisa nwum ya mama tiefu amo na ye kyena kutu nyina ohun echi na ohun nanim ye adade so so mu ni ni mu ei ati ya fo no de sika fo